Dragi petaci, dobrodošli na čas obrade pripovetke Mesec nad Tepsijom Gorana Petrovića, savremenog pisca, bogate mašte, raskošnog talenta i velikog književnog umeća. Potrudit ću se da vam u ovom virtualnom prostoru što bolje dočaram zanimljivu atmosferu Petrovićevog dela. Pred vama je čarobna, čudesna, zanimljiva pripovetka u koju vas pozivam da smelo zakoračite, istražite tajne i zagonetke koje je Goran Petrović u rečima sakrio. Budite pažljivi slušaoci, aktivni istraživači kako života, tako i sveta umetničkog dela. Budite radoznali, maštoviti, hrabri, poput junaka ove pripovetke koji će vas odvesti čak do ivice sveta, ivice priče. Ne bojte se da zakoračite izvan granica nepoznatog i upoznate sebe. Pre svega, upoznajmo se sa piscem. Goran Petrović, vrstan pripovedač i jedan od najomiljenijih srpskih pisaca, rođen je 1. jula 1961. godine u Kraljevu. Studirao je jugoslovensku i srpsku književnost na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Radio je kao bibliotekar u ogranku Gradske biblioteke u Žiči, a danas je na mestu glavnog urednika časopisa Povelja Gradske biblioteke u Kraljevu. Jedan je od najznačajnijih srpskih pisaca, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Njegov pripovedački opus je bogat, a neka od najpoznatijih dela su Saveti za lakši život, Atlas opisan nebom, Ostrvo i okolne priče, Opsada crkve Svetog Spasa, Sitničarnica kod srećene ruke, Ispod tavanice koja se ljuspa. Dobitnik je brojnih književnih nagrada i njegova dela prevedena su na mnoge svetske jezike. Mesec nad Tepsijom priča je o priči, o detinjstvu, o prolaznosti i večnosti. Ovo je priča o potrazi za izgubljenim detinjstvom, toplim vremenima koja su prošla, dragim ljudima kojih više nema, velikim ljudima iz prošlosti sa kojima se možemo poistovetiti. Pred nama je zanimljiv i uzbudljiv tekst o putovanju do ivice sveta na koje nas vode pripovedači deda i unuk. Oni prate Aleksandra Makedonskog, najvećeg vojskovođu svih vremena, koji u paralelnoj priči, lišenoj prostorne i vremenske distance, pokušava da osvoji ivicu i tako se nazove kraljem celokupnog poznatog sveta. Put do ivice sveta potraga je za jedinstvom, ujedinjenjem, vraćanjem jedinstva ljudskom rodu. To nije samo put do ivice sveta, to je i put do ivice života i ivice priče. Vidjet ćemo na koji način se pripovedanje izjednačava sa samim postojanjem, potragom za smislom i svrhom. Priča je život, priča je osvajanje, priča je putovanje. Sada pažljivo poslušajte pripovetku i spremite se da zajedno pronađemo odgovore na pitanja koja na putu do ivice sveta sa svakim korakom izgovorenom rečju pred čitaocem iskrsavaju. Mesec nad Tepsijom Goran Petrović. Beli hleb od preterivanja. Dok je deda obično govorio u sebi, ali bučno i žustro, baka je često pričala naglas, međutim, uvijek veoma tiho, sa posebnim mirom. Muškarci nisu vešti da reči otrebe od razmetanja, objašnjavala je ona. Jednostavno, uzrok inače veoma složene razlike između ženskog i muškog pričanja. Osim toga, oni slabo vide, uz njih se lako privuku, a zatim stalno i nastane preterivanje svake vrste. Deda je sa prozora upravo skidao lake dnevne zavese, namesto njih kačio one večernje, sveže, zagasito tkane. Bila je noć oblačnog meseca, gusta, kao isceđena iz krupne kupine. Poslove oko smene svetla i tame nije rado prepuštao drugima, smatrao nas je i suviše neodgovornima za tako važne radove. Nikada nam nije zaboravio kada smo jednom prilikom iz čiste lenosti noćne zavese ostavili do podneva. Na zidove se uhvatila tmica debela 3 prsta, 9 navršitih vedrica kreča je potrošio dok kuću nije razdanio iznutra. Čuo sam te, čuo, rekao je deda popravljajući nabore sumraka. Zar govorim mimo istine, smejnula se baka krajem usne.
kako si se samo hvalio kad smo se uzimali. Te dom mi ima 2 dimnjaka, te konj mi je pravi jat, nema boljeg u selu. Ambar prepun hoće da prsne. Ja posle vidim krov probije na 2 mesta. Istina, na oberu pedimi. O konju bolje da ne pričam, sedlo nije mogao da trpi. Ambar stvarno krcat, ali preterivanjima. Kukuruza jedva da je bilo za 4 tovara i to merišli velikodušno, trećine kao lakše polovine. Prosenilo te pamćenje, odmahnuo je deda rukom. Kukuruza je uvek bilo dovoljno. Za proju, beli hleb smo mesili od tvojih preterivanja, osmenula se baka drugim krajem usne. Tačno, zato je bio mek kao duša, nije se predavao deda. Baka je zaćutala. Bilo joj je nezgodno da se saglasi ili joj ponestalo smejuljaka. Možda se i sjetila kako je kao mlada naročito volela da večera baš beli hleb zamešan od dedinih preterivanja. Odlomiš krajku, grizneš, prvo rsne, a onda se topi. Kakva je to slatka priča bila. Pčele su se nerado podizale sa pojedinih reči, dvostruko otežale od milja. Vetar vijorok se spleo u mrklu zavesu noći. Priča je nekad stanovala na ivici sveta. Svet je bio tepsija obrubljena pripovedanjem. Kasnije, kada je počeo da se širi i zaokrugljuje, svet je halapljivo pojeo svoje ivice, pa sada na te ostatke možeš da naiđeš gotovo svuda, čak i u dubokoj unutrašnjosti, rekao mi je deda u najvećem poverenju te iste noći. Izvoli, samo izvoli, idi na koju god hoćeš stranu. Nikada nećeš doći do kraja, a potrošit ćeš oveće povesno strpljenja. Udebljali smo se preko svake mere. Ako ovde ili onde kročiš u priču, znaj da je to tek maleni deo na nekadašnje lepe ivice. Čuo si za Aleksandra Makedonskog? Učili smo, isprosio sam se. Verovatno nešto nebitno, prekinuo me deda. Sigurno ne znaš da je ovde iza brda deo ivice ondašnjeg sveta koji je on posetio. Sutra idemo da ti pokažem to naročito mesto. Zove se Hej dvor. Dugo nisam mogao da zaspim. Vetar vijorok se kroz očkrinut prozor spleo u mrklu zavesu noći i ona je šireći se neprestano žamorila. Zamišljao sam Ehej dvor, zamišljao sam kako se celo selo koleba na samoj ivici sveta, čas amo, čas tamo. Običaji baš znaju da umore čoveka. Ustaj, ustaj, probudio me deda, ustaj, samo na tebe čekam. Strahovao je da mu ne zabrane tako dug put do Ehej dvora. Još u svitanje spremio torbu sa hlebom, sirom, kajsijama i veselim pozdravima sretnemo li drumom nekog od dobrih ljudi ili svojite. Kuću smo napustili na prstima, u rukama noseći krckanje poda. Bez buke smo prošli kroz dvorište, preskačući šuštavije trave. Kod kapije smo obuli zvuke koraka, a tek kad smo dobro odmakli, deda se osmelio, pošto je bez pomoći štapa hodao nesigurno, dohvatio se razgovora. Kada je Aleksandar Makedonski osvojio cvet, porazio sve svoje neprijatelje, porobio mnoga carstva, od mnogih naroda načinio svoje podanike, poharao ili na uzdarje dobio mnoga blaga i žene. Dakle, kada je sve ovo učinio, bio je još uvek veoma mlad, a više nije znao koju nit svrhe da naniže svoje buduće dane. Od siline ove nevolje pao je u postelju i počeo gorko da plače. Sa svih strana carstva u prestonicu se sliše najugledniji vidari, nastavio je deda, no čim se okupiše mišljenja im se raziđoše. Jedni su zborili da je Aleksandru trun ulete u oko, drugi su tvrdili da je neoprezno video biljku tugišak, treći su smatrali da je prilikom silaska sa konja nezgodno uganuo pogled. Da pojedinačno ne nabrajam svaku procenu, bilo bi to hodanje u mestu, nikada ne bismo dospeli do kapije Ehej dvora. Svejedno, nikome od svih vidara nije polazilo za rukom da makar zaleči opaku boljku. Nesreća se sasvim nadvila nad Aleksandra Makedonskog. Kad u grad dođe jedan suvonjavi hodočasnik u sandalama sa kaiševima od žilica korenja, sav odeven u crno obojenu kostret sa slamnatim klobukom na glavi i pticom sovom ušarom povrh svoje čudne pojave. Čuvši za nevolje velikog vojskovođe, stranac odmah poznade da Aleksandar boluje od toga što je osvojio ceo svet.
odnosno od toga što više nije imao šta da osvaja. Stranaca s ovom ušarom na glavi odvrati da Aleksandar nije osvojio ivicu sveta. Ceo svet jeste osvojio, ali ne i njegovu ivicu. Prema tome, eto svrhe o kojoj se mogu nizati njegovi dani. Neka posluga slobodno nadaleko otvori sve prozore. Od ovoga časa ni najpomamniji vetar ne može da razveje Aleksandrov život. I zaista na sve ovo vladareva boljka nestade kao da nije nikada ni bilo. Aleksandar uste da bogato nagradi stranca, ali on već beše otišao. U njegovoj odaji nađoše samo nešto slamki opalih sa klobuka i belu hrpicu dobro oglodanih mišjih kostiju. Pružili smo se ispod ogromnog stabla hrasta. Deda je iz torbe izvadio hleb i sir. Ja sam gledao unaokolo, put kojim smo išli već je odavno zašao u šumu. Bože, zar je ovuda prolazio Aleksandar Makedonski? Možda je njegov pohod zastao baš na ovom mestu? Deda je podelio kajsije. Koštice je brižljivo vratio u torbu. Neko vreme zagledan u njen sadržaj, ispružio je ruku naviše, kao da joj proba težinu. Rekao je: običaji baš znaju da umore čoveka. Nikoga od svojih ili dobrih ljudi nismo sreli. Zalud sam prtio tolike pozdrave. Raskošna kopča blistavog obruča lepote. Koliko još ima do Ehe i dvora? Spremno sam se pridružio, učinilo mi se da čujem zveckanje opreme vojske koja se sprema da nastavi put. Nema mnogo, napravio je deda prvi korak pa se oslonio na priču. Dakle, kada zvezde od rasute šake prosa narastoše do veličine u plavom polju žutelih tikvi, pohod Aleksandra Makedonskog se nađe na ivici sveta. Glasovi što su opisivali ove predele ne behu lažni, samo su zbog velike udaljenosti bili neznatno ubledeli. To je kraljevstvo bilo za celu lepotu lepše od svih koje Aleksandar Makedonski ikada osvojio. Potoci koji su se sa zemlje ulivali u sam početak svoda nosili su u nebo srebrnu krlju štriba, sedev školjki i zlatne ocije vodenih konjica. Reke što su obrnuto tekle plavile su zemlju talasima svetlosti. Povremeno bi i neka neoprezna ptica preletela granicu i tamo među grane vetrova položila jaja, odakle bi se izjutra legle duge, paperijasto mekih boja. Palata i gospodar na tronošcu od drveta. Iza jedne krivine, bez posebne najave, šuma se proredi. Na sredini ove čistine nalazila se nevelika građevina od kamena koje se nisu mogle odrediti godine, očigledno veoma davno napuštena, prošarana na prslinama, bez krova, sa svega 4 prozora i uskim vratima. Stigo smo, uperio je deda ponosan uzvik ka maloj kući. Skromna zidanica pred kojom se našao Aleksandar Makedonski nije ličila na dvor, čak i teško mogla biti pristojno odmorište. Čovek koji je na tronošcu sedeo ispred kuće takođe nije mogao biti nikakav veliki gospodar, u boljem slučaju radilo se o čuvaru šume ili o kakvom osobenjaku. Na sebi je imao prosto sukneno odelo, kosa mu beše proređena, brada zapuštena, jedino mu oči odavahu nekakav sjaj koji obično zovemo toplina. U potpunosti sam delio razočarenje Aleksandra Makedonskog. Taj na drvenom tronošcu, taj starac ispred kuće bio gospodar ivice sveta, pitao sam ne bez zajedljivosti. Tako je, potvrdio je deda, prečuvši moj ton. Zapravo tako se predstavio Aleksandru Makedonskom. Pozivam te u svoj dom, video si moje imanje, pogledaj odakle vladam. Baš je tako domaćin rekao Aleksandru Makedonskom, ustajući i stavljajući svoj tronožac pod levu mišku. Možeš smatrati da si zadobio venac slave. Odmah za dedom i ja sam prekoračio kameni prag Ehe i dvora. Unutrašnjost građevine je u pedalj pratila skromno spoljašnjosti. Gledao sam dedu ispod oka i pitao se kako će on sad popraviti tako nezanimljivo stanje stvari. I Aleksandar Makedonski je prihvatio poziv, nastavio je deda. Sjaj svoje pozlaćene opreme morao je da odloži pred vratima, u starčevom domu je bilo malo svetlosti. Kopča kraljevstva koji iviči svet, objasnio je starac kada se gost našao za stolom prekrivenim pergamentima i papirima, brojnim perima i izdelicama. Osmotri, nemaš kuda žuriš, ovde su sva 3 vremena u mojoj vlasti.
Uzviknuo je samozvani gospodar Ivice Sveta, izvukao iz nevidljivog džepa parče ćutanja, spustio svoj tronožac i svom težinom seo na njega. Deda i ja smo sedeli i trošili ćutanje. Kolona mrava se grabila oko mrva, vukla ih, nosila nekud pod zemlju. Otuda je tamo pod zemljom toliko tišine, pomislio sam. Vreme je stajalo ili proticalo, nisam bio sasvim siguran u svoje osjećanje. Da, iznenada se prenuo deda, mravi se razbežaše. Na tim papirima koje je Aleksandar razgledao behu zapisane svakovrsne priče o krilatim konjima, o plamenim pticama, o deltama mesečine, o čarobnjacima, ratovima, ljubavima, izvorima i o čemu sve ne. Aleksandar Makedonski je čitao i čitao. Kada je ustao, pošto je upravo čitao nešto o mozaicima, ogrtač mu više nije dodirivao zemljani pod. Krajevi njegovog plašta padali su po najlepšem mozaiku sačinjenom od komadića 1000 boja. Vidiš, kako napišem, tako i bude, rekao je gospodar Ivice Sveta, podižući se sa svog tronošca. Tvoje se kraljevstvo ne može osvojiti, ono nije stvarno, ono ne postoji, pitao je Aleksandar. O, grešiš, ne postoje samo oblici bez ivica. Ivice su te koji određuju razmere stvari, pokušao je da objasni starac. Svet je tepsija obrubljena pripovedanjem, ponovio sam dedivinu izjavu od juče. Tako je nekad bilo, saglasio se on. Ali da dovršim, gospodar Ivice Sveta je spremio gozbu od svojih najuspelijih opisa. A tada, iz nebuha, dok se pred Aleksandrovim očima skromna kuća premetala u palatu nebrojenih prozora i vrata, začuše se povici u dvorištu. Gospodaru, nosim loše vesti, gospodaru, carstvom se pronose zluradi glasi da mrtvi ste, spremaju se neredi, oko vlasti počelo je gloženje. Aleksandar preblede, dohvati se sjaje svoje opreme i istog trena htede uzjahati, ali domaćin, starac sa tronošcem ispod miške, spusti ruku na njegovo rame. Kuda, Aleksandre? Zar nisi došao da osvojiš Ivicu Sveta? Možeš smatrati da si zadobio i ovaj venac slave. Glasniče, ovde nije tvoje mesto, odmah se vrati odakle si stigao. Raznesi svuda po unutrašnjosti da je Aleksandar Makedonski ostao u kraljevstvu koji je obruč svih poznatih obličja. Sad si preterao. Rekao sam, ima da nisam znao zašto to činim, ustanem da pođem natrag. Ako ti nije znano, Aleksandar Makedonski je umro veoma mlad u svojoj prestonici. Jer sam ja tvrdio nešto drugo. Ostao je deda da sedi na kladi pored usnulog guštera. Da bome da je umro kad je sreo hodočasnika sa klobukom i sovom ušarom povrh tog slamatog gnezda. Susret sa njim niko ne preživi, pa ni Aleksandar to nije mogao, mada je bio vladar celog sveta. Usput, pošto vidim da si krenuo nazad, znaš li gde je grob Aleksandra Makedonskog? Ne, govorio sam, to niko ne zna. Hej, uzviknuo sam, šta hoćeš da kažeš? Hej, odgovorili su zidovi hej dvora, ili je to moj glas odjeknuo kao na ivici nekog prostranstva nesagledive širine. Mravi su vukli velike trošice tišine. Zaista, izgleda da je mnogo šta na svetu bilo istumbano. Povratak je bio nesrazmerno kratak. Iako je kada smo krenuli nazad bilo gotovo prvi sumrak, pred kuću smo stigli u isto doba dana. Smrklo se najviše za jedan korak. Učini mi uslugu, zamolio me deda kad smo ušli u dvorište. Večeras ti promeni zavese na prozorima. Odaberi neke svetlije, bez oblaka, ako može sa izvezanim punim mesecom. Dobro, odgovorio sam. A ti, kuda ćeš? Samo malo da odmorim na klupi, odgovorio je on. Ušao sam u kuću. Čudno, kazio sam po tišini. Zar je baki uspelo da pomete sve to, gotovo ceo vek rasipano krckanje poda, umorno disanje greda, lupkanje prozora, pucketanje kreča i protezanje pukotina? Neko je preko ogledala u hodniku prebacio crnu maramu. Neko je ostavio otvorena vrata od dedine sobe. Neko je ležao skrštenih ruku na odru u sredini sobe. Voštanica je titrasto osvetljavala lice umrlog, bledo lice moga dede. Šta je sa tobom? Pitao je otac ili majka, svi u žalosti imaju slično lice i glasove. Bio sam daleko, veoma daleko, rekao sam. Kada se to dogodilo? Kako? Povikao je hej, zaplaka se baka, onda je nešto puklo, kao kada se struna prekine. To nije moguće. Po običaju on preteruje, ističao sam iz kuće. Na klupi u dvorištu nije bilo nikog, previdjeli se zelenkasta senka jednog zaboravnog guštera. Nekoliko razmilalih mrava je vuklo velike trošice tišine. U daljini se začuo huk sove ušare.
Nešto je krcnulo ispod mog stopala. Sagnuo sam se i video slamku i 3 bele, dobro ogledane mišje koščice. Mravi su pod zemlju spretno uvlačili ćutanje. Iznad svega se lagano izdizao pun krug mesečine. Kakve je emocije, utiske i zapažanja tekst probudio u tebi? Kako doživljavaš atmosferu pripovetke? U kakvoj atmosferi počinje priča? U kakvim detaljima zapažaš tu nostalgičnu pozlatu detinjstva kojeg se prisjeća dečak pripovedač? Atmosfera pripovetke određena je sigurnošću doma i avanturom putovanja. Priča počinje u toploj atmosferi bakine kuhinje, gde se uz namirnice, reči trebe od preterivanja, gde uz mirišljav hleb narasta priča, gde upoznajemo dedinu dušu kao hleb mekanu, bakino podržavanje i razumevanje, harmonične odnose ukućana. Kroz dobronamerna i humorom obojena sećanja ukućana upoznajemo se sa živopisnim anegdotama iz njihovog porodičnog života, probijenom krovu, konju koji nije mogao da trpi sedlo, ambaru koji nije bio prepun kukuruza kako je deda tvrdio. Njihov zajednički život, kao i dedina priča, bio je prepun milja koje nije materijalne prirode i zato mu baka ništa ne zamera. Sa druge strane, pred nama se otvara polje neizvesnosti, nepredvidivosti, tajanstva. Više nismo zaštićeni poznatim, toplim i sigurnim međama doma, dedinim brižljivim zaštitničkim menjanjem zavesa, već smo hrabro zakoračili u nepredvidivu avanturu putovanja za koju je potrebna smelost i hrabrost. Kojem književnom rodu i književnoj vrsti pripada pripovetka? Izdvojite reči koje su vam nepoznate. Odredite temu pripovetke. Književni rod ove pripovetke je epika, a književna vrsta pripovetka. Podsjetimo se toga da je pripovetka epsko delo manjeg obima, forma kratke proze prepoznatljiva po zgusnutom sadržaju, dinamičnoj radnji, sažetom pripovedanju, čvrstoj kompoziciji. Zbog vremenske učinkovitosti izdvojit ćemo samo neke od nepoznatih reči u ovoj pripovetci, a vaš zadatak je da samostalno otkrijete značenje onih reči koje nismo naveli. Tepsija, to je plića metalna ili keramička posuda za pečenje pita ili kolača. Tmica znači tminu, tamu ili mrak. Ambar je ostava za kukuruz. Kostret je gruba, oštra dlaka. Uzdarje znači dar, poklon koji se dobija. Klobuk, to je šešir s obodom. Vidar, to je onaj koji vida, odnosno leči rane. Pedalj, to je mera za dužinu, mali razmak. Gložiti se znači svađati se. Tema pripovetke je neobično putovanje do ruba sveta na koje nas vode deda, unuk i Aleksandar Makedonski. Putovanje do ruba sveta ujedno je i putovanje do ruba priče i ruba života, suočavanje sa smrću i prolaznošću i najlepše i najtoplije sećanje na bezbrižne dane detinjstva. Obratite pažnju na kompoziciju pripovetke. Odredite etape radnje. Ko su pripovedači? U kom licu teče pripovedanje? Mesec nad Tepsijom pripovetka je koja se sastoji od nekoliko pojedinačnih, zasebno naslovljenih, ali sadržajno povezanih pripovednih celina koje čine ukupnu strukturu pripovetke. Naslovi ovih pripovednih delova ujedno mogu poslužiti kao naslovi kompozicionih celina koje tvore fabulu ovog književnog ostvarenja. Beli hleb od preterivanja priča je koja nas uvodi u pripovedni svet dela. Upoznajemo aktere i za razumevanje ukupne umetničke zamisli, njihove najznačajnije osobine, težnje,
poziciju iz koje posmatraju svet i život. Ovo je i priča koja će toplinom i ljubavlju kojom odiše njen pripovedni ton bitno odrediti atmosferu i razumevanje čitavog dela. Vetar vijorog se spleo u mrklu zavesu noći. Priča je koja nas dalje vodi na putu razumevanja osnovne umetničke zamisli. Čitaocima se otkriva jedna zagonetka koju valja rešiti. Čudesno i neprozirno odjekuje sa poverenjem prošaputana rečenica da je svet nekada bio tepsija obrubljena pripovedanjem. Ali izbudljivo i podsticajno. Radoznalo hrlimo sa svakim sledećim redom da otkrijemo šta to znači. U priči naslovljenoj "Običaji baš znaju da umore čoveka" shvatamo da ćemo, ukoliko želimo da otkrijemo značenje zagonetne tvrdnje da je priča ivica sveta, morati da pratimo dedu i unuka baš na pohodu ka toj ivici. Vidimo da na tom putu ka ivici sveta, odnosno ivici priče, nismo sami. Deda i unuk u pohod na ivicu sveta kreću prateći Aleksandra Makedonskog, što njihov poduhvat pretvara u hrabar i važan istorijski pohod. Sledeća priča nosi naziv "Raskošna kopča blistavog obruča lepote". U njoj saznajemo kako izgleda taj veličanstveni prostor na ivici sveta. Ivica sveta je ivica priče, obruč svih poznatih obličja, ali i obruč svih poznatih lepota. Shvatamo da smo došli do mesta ne samo izuzetne lepote, već izuzetne važnosti. Palata i gospodar na tronošcu od drveta naziv je priče koja nam predočava još jednu zagonetku. Kakav je to gospodar sveta koji boravi u neuglednom kamenom zdanju na skromnom tronošcu od drveta? Kakva znanja posjeduje, kakve moći ima, ko je zapravo on? Saznaćemo iz redova koji slede. Možeš smatrati da si zadobio venac slave. Priča je koja daje smisao pohodu Aleksandra Makedonskog, zaokružuje njegov slavan istorijski podvig i daje dubinu njegove ličnosti. Mravi su vukli velike trošice tišine. Poslednji je deo pripovetke. Vidimo da se sa ivice sveta vratio samo dečak, pripovedač. Deda je prekoračio ivicu priče, ostao je u njoj. Aleksandar je prekoračio ivicu sveta, osvojio ga. Dečak je taj koji će u jednoj objedinjujućoj priči svedočiti o njihovim velikim podvizima s one strane ivice. Kompozicija ove pripovetke uslovno odgovara etapama dramske radnje. Ekspozicija, odnosno uvod, to je priča o načinu dedinog pripovedanja. Zaplet predstavlja put do Ehej dvora i priču o Aleksandru Makedonskom. Kulminacija, odnosno vrhunac, to je dolazak do Ehej dvora i Aleksandrov susret sa gospodarem sveta. Peripetiju, odnosno preokret, predstavlja otkriće o Aleksandrovoj smrti. I rasplet, to je povratak sa putovanja i dedina smrt. Dečak je pripovedač u prvom licu, a deda je pripovedač u trećem licu. U pripovedi se dakle razlikuju dva pripovedna niza. Prvi u kome je pripovedač dečak, to je pripovedač koji pripada svetu o kojem pripoveda i koji pripoveda iz prvog lica. I drugi pripovedni niz koji u stvari predstavlja priču o Aleksandru Makedonskom koja se pripoveda iz trećeg lica i čiji je sveznajući pripovedač deda. Primetili ste neobične izraze u priči? Navedite ih. Razmislite koja je njihova funkcija. Razmislite i o tome na koji način oni utiču na posebnost pripovetke i na smisao dedine priče. Bogatstvo stilskog izraza i neobični izrazi doprinose čaroliji pripovedanja. Svet pripovetke sadrži u sebi mnoge neobičnosti. Na primer, kada se zavese nisu zamenile na vreme, uhvatila se tmica po zidovima pa je deda morao da kreči celu kuću kako bi oterao tamu.
Ili, na primer, baka kada je bila mlada, najviše voljela da jede beli hleb umešan od dedinih preterivanja. Deda je, na primer, spremio torbu s pozdravima. Deda i unuk su obuli zvuke koraka. Aleksandar je uganuo pogled. Mravi su odvukli mrvice tišine koju deda i unuk troše. Deda se umesto na štap oslanja na priču. A dani okačeni o niti svrhe prete da se otkače sa te niti i izgube se. Primetit ćete, neobični izrazi zaista. Navedeni primjeri svedoče o bogatstvu Petrovićevog stilskog izraza, ali i čitavu priču čine neobičnom i donekle čudesnom. Oni svedoče o moći mašte i neograničenim mogućnostima reči i pripovedanja, što se slaže i sa dedinom porukom dečaku. Neobični izrazi doprinose čaroliji pripovedanja, daju mu posebnu draž i maštovitost. Taj kvalitet odlikuje i dečakovo i dedino pripovedanje. Obradu ove nastavne jedinice nastavljamo i na narednom času. Molim vas da razmislite zašto je dedino pripovedanje dovedeno u vezu sa hlebom. Šta znače dedina preterivanja? Zašto je baš priča bila ivica sveta i kakvi su to oblici bez ivice? Ko je bio Aleksandar Makedonski i zašto on kreće na taj pohod ka ivici sveta? Ko je misteriozni hodočasnik sa sovom Ušarom? Kako izgleda gospodar sveta, kako njegov dvor, čime se on bavi? Kakve to moći imaju pripovedač i priča? Razmislite o osobinama likova i porukama dela. Prisjetite se još nekih dela iz književnosti sa motivom meseca. Nadam se da vas je ova pripovetka zainteresovala da na narednom času još dublje uđemo u njen čudesni svet. A do tada sve vas pozdravljam. Putovanje do ivice sveta i dalje traje.